pepper? Ghost, oh yes, of course, ghost pepper. A mixed health contest. We have. Estem en la tapaïna i estem en uns convidats molt especials que van presentar-nos. Què passa? Mira, està vacilant així l'amo. Què passa? Bueno, mireu, així tenim a Tyler From the USA. i a Robert From Poland, from hello. Poland. Bueno, i així estem, bueno, pues tres toputs, La banda. Josep, Jordi i myself. Bueno, ja sabeu que... From el CBC. A callar que és mi turno. No me quitas protagonismo. Sorry. Mi turno. Que, bueno, ja sabeu que vinc de Xile fa uns dies. Ha sigut espectacular. I ja sabeu que sempre anem buscant en el ser sin parar que las picas. Mira, si eso sabe, damos una de se me va para allí. Es el piripiri. Bueno, podeu por ahí que son bitets en salmuera. Y bueno, pues lo de siempre, anem a tope, anem a tastar-los per a vosaltres. Anem a tastar-ho. Així és que, bueno, arriba d'un segonet. Anem allà. Vaig a fer així Mireu-los. una escampadeta. Tenen una pinta molt criminal, perquè així tenim la guindilla, que és quasi clavadeta. Però bueno. És com si fos una canyena, no? Sí, és molt paregut a la canyena. Així és que Robert Eric, No, Tyler. Bon, Tyler! Arriba la xuga també. Ok, Bueno, pero vosotros. let's taste it. The most international cata. A ver, vaya. Well, sweet. Nothing. It's definitely hotter than that one, but It's harder than the other one. But this is hot enough. But it's okay. It's okay. I told you can hold. not bad. Not bad. I can. It's stronger, but it's okay. Yeah. But it's cool because I feel the spice in, at the top of my mouth. Just On that. my whole face. That is good. Okay, guys. Familia. Hasta la próxima. Manuel, besitos picantes en la estación de los buses.